Kajeseng samla KGP sinot sepmi gajongi lingba ga Good News TV isokumen hani gopor bang ilaban ni video shapi kaban snow shapi baga studio gajongi ga Good News studio ni lalaman play ka kadau baga jeseng samla ga don ni ga studio kolong bang i beran shubun kisap gitalan ke bagi samla ki don kamtam me hadal yang jing kajing ruai kajing tem bangi ba kini kun samla gitu kita kam ka studio ka palaman ai ka quality ka recording awede bagi video bat ka audio tegumta kung jeseng samla KGP semni so kemen ni lapor bagi studio gitu ka ready ni ka alam dan kam manin i bahaga ni video kadon ka jingwai gitu i pasal terence i bala record ka ni studio bagi ko aman peni dan so chapi yaga quality juga ni studio kenapa pibaro bila aban soto ya kekedan juga ni studio magalong dia ni pon skap ni kan dia wigi jruai yaga ba episode terence ila record ni studio Haba atrai kikam jong benga perkar kadno ngada dajing lengo bakrau nga iki klur ngasngal jing pertar keleng saudong kabor jong me kapau anda utrai on wan hap deng jing risa ban let shayi ya kamu gaya rokan ya isawa ngan pen benaru bublai ulang bakrau mensim kumtum tan pilayu i pili asngo wi gani ka jingruai ka ba i pasal terence wanshong ila record gani ka studio jongi Good News studio tengen babaro afi bapai ia kata ka video pelala pun bishar ia ka quality jongi ka studio te kumtan ka liang jongi seng samla ki pot semni gi so ba afi baro ki bapai ini video ala pidon kanu ka jingmot ka jing temu pen don kanu ka recording la balong hirai solo ni group ni choir pin kan tai kini ki nambaron harum bat ka address kin ai kini ka video pe fila ban phone ni bin ni kendu yangi kenang bangin la ban IP shu ki jing pentep padan kam pe komplesi pun ni pi bulen ko pi baro